Pozdrav svima. I evo nas sa novom pričom, to jest novim projektom, odnosno airdrop coinom. Šta se to deli, večeras ćemo saznati. Kao što vidite na desktopu, dakle u pitanju je Meta Kings tokeni. Ali pre toga da vam kažem da me zapratite, lupite like kako bi podržali ovo moje istraživanje i ovaj airdrop, dakle besplatno preuzimanje coina ili tokena i da nastavimo dalje sa novim projektima, opet novim besplatnim stvarima. Dobro, evo ovako. U pitanju je dakle razvoj jedne igrice, pošto smo već upućeni da smo ušli u eru non-fungible tokena, njegovog velikog razvoja i primjene u gamingu, odnosno u svetu igara, i svedoci ste da YouTube, ostali kanali, Facebook i tako dalje prenose dakle pojavu novih igara, dakle koje su zasnovane na non-fungible tokenima. Odnosno, igrajući vi se zabavljate i zarađujete. Zarađujete tako što razvijate svog junaka, heroja i nadograđujete ga raznim poboljšanjima i tako dalje, a to sve dakle se obračunava, dakle ima neku svoju vrednost. Tako da praktično razvijajući svog heroja vi razvijate dakle i vrednost svoje igrice, svog akaunta. Veoma je postalo profitabilno i možemo reći da je svet krenuo u tom smeru, dakle u smeru igranja igrica i zarada. Dakle, da budu svi u win-win poziciji, jel tako, a ne ono. Sad je to u stvari prošlost. Igrajući igricu vi ste samo dakle kupac te igrice. Sada je došao ovim blockchainovima, dakle došao je novi razvoj u tom smeru i vi ste faktički i dakle kupac igrice, igrate, a takođe i zarađujete. Sad ovako, da ne dužim priču. Dakle, Meta Kings, ovaj projekat je još u razvoju. Oni su u razvoju su igrice, ali tako, još nisu krenuli svim snagama da prodaju svoje tokene kao i svi što rade, ali tako. Prvo će da podele jedan deo besplatno, ali tako da kroz razne kanale, dakle, se podeli ovaj airdropom coin, MTK, ali tako, kako bi proizveli pažnju, skrenuli pažnju drugima i dalje krenuli u rešavanje svoje misije. Ja ću vam sad pokazati, evo ovaj roadmap, dakle kako je to sve krenulo i kako je to sve u povoju. Vidite, septembar 2021. godine. Dakle, to je sve počelo, ovdje imate korak i mi smo u decembru, vidite, PancakeSwap, dakle, može se dakle kupiti preko PancakeSwapa. Ja još nisam probao, ali hoću, probat ću naravno, ali prvo da uzmemo, da vam javim da uzmete besplatno prve ove tokene, pa ćemo onda i kupovati kako se bude razvijala ova priča. Vidite, dakle, Januar Partnership Strategic izneće novu strategiju, faza 2. Dakle, ovo je faza 1, faza 2 i faza 3. Faza 3 se završava u martu ove godine. Razvojem, dakle, mobilne igrice, dakle, na Androidu. Tako da će biti veoma interesantno. Ovdje je po fazama, dakle, to najavljeno. Dobro, ajde krenemo odmah kako se to radi. Ono što nam prvo treba jeste, ono što je važno, dakle, da je to airdrop. Dakle, imate dole ispod ovog videa link na koji možete kliknuti i on će vas odvesti, dakle, na ovu stranicu i na ovaj get airdrop. Dakle, preuzmite, kaže, svoj token, on će automatski biti poslat na vašu adresu u roku 24 časa kada se verifikuju da su vaši zadaci obavljeni. Da, ima laki zadaci, dakle da retvitujete, nađete neka svoja 3 prijatelja na Twitteru, njih ubacite u komentar, odete na Telegram, tamo pridružite nekim grupama, dakle to je uslov, imate otvoren Telegram, imate Twitter, imate YouTube kanal i tu ćete nešto šerovati.
Na Facebooku ćete nešto šerovati, neki link, da promovišete ovaj token. Dakle, to radite sve, dakle, kako automatski i vi učestvujete u promociji ovog tokena. To je, dakle, ceo smisao, dakle, ovog organizatora, odnosno kreatora ove igrice. Dobro, vidite, sad ću samo da, dobro, šta je još važno? Važno je, dakle, da je na CoinMarketCapu on se nalazi trenutno na 5418. mestu, je li tako? I to da imate pregled, dakle, kako to kreću se cene gore, dole i tako dalje. Imate market, dakle, vidite, na PancakeSwapu se, dakle, nalazi i vi možete odati na PancakeSwap i da pronađete MTK. Kako? Tako što ćete, ovo vam je, dakle, public adresa od, dakle, ovog coina, kliknete ga, vidite, dakle, na ovom Ethereum blockchain mreži je, uzmete ovu public contract adresu, odete na PancakeSwap, kliknete ovde i, dakle, zalepite jednostavno ovde i on će vam izaći MTK, jel tako, kliknete OK i, dakle, već može da se traduje za BNB, na primjer. Za BNB. Tako da, dobro, to je to. Samo da vidim šta sam još imao da vam kažem. Da, šta je važno? Važno je, dakle, morate imati volete. Da li radite preko PC računara ili radite preko telefona, dakle, preuzimanja ovog airdrop tokena. Dakle, morate imati MetaMask wallet ili da imate Trust wallet. Trust wallet je za Android telefone, je li tako, dostupan, a MetaMask može i na telefone i preko browsera. Ja ovdje imam MetaMask, dakle, ono što vam je bitno, ono što je ovo mi je, ja sam preuzeo, dakle, MTK, ovo mi je na BNB mreži, dakle, na Binance Smart Chainu, ne držim uglavnom ovdje, ali ovdje neke imam, nebitno. Uglavnom, kako, morate da kreirate, dakle, morate da kreirate u MetaMask walletu, da kreirate, dakle, zasebno wallet za MTK. Kako? Tako što ćete ići na import token i ovdje kliknete, dakle, samo ovu adresu, dakle, prekopirate ovdje i ovdje će vam se pojaviti simbol i tako dalje i add custom token i on će vam se pojaviti ovdje. Dobro. Ajde da vidimo, sada ćemo krenuti korak po korak, naime ja ću vam baciti jedan videoklip, nisam htio da snimam ja za sebe, pošto sam već to odradio, pa sam našao na YouTube jedan videoklip, korak po korak gde treba da kliknete i šta kako bi preuzeli airdrop. Tako da, mislim da sam sve rekao otprilike za sada, na vama je samo da preuzmete. Evo ovako. Dakle, da, evo još i da kažemo na Twitteru, vidite, 205.000 pratilaca, to je jako dobra cifra, dakle, da nam ukaže poverenje da je ovo ozbiljna priča. Također, kad ukucate na YouTube, vidjet ćete more predloga za airdrop, kako se to radi, šta, mnogi ga, dakle, promovišu, tako da možete se i tu donekle upoznati. No, hajde sada krenite sa airdropom, šta treba da uradite i kako. Možete početi sada.
Dakle, ukoliko ste sve završili ove korake kroz koje ste prošli kroz ovaj video tutorial, dakle, vama će kao što sam pre rekao, za 24 časa stići potvrda. Dakle, pod uslovom da ste kliknuli, odradili sve one zadatke koliko ih ima, dakle, i da ste ih ispoštovali tačno kako treba, vama će na vaš wallet stići ovaj token. Za 24 časa će se pojaviti, što je fantastično. Dakle, dobit ćete 40 tokena. 40 tokena, sad koliko to košta, 40 tokena, evo upisat ćemo ovde 40, to je $28. Vi možete da šaljete referral, linkove, još neko da se uključi od vaših prijatelja pa da dobijete još koji token, ali ono što je interesantno jeste da će ovo ići samo na gore. Dakle, mi smo na samom početku, dakle 0,74 centa, 74 centa je dakle trenutna cena, a da vam pričam da će otići gore 10 puta, to vam je najmanje, je li tako, još možda i ove godine, do kraja godine. Tako da vredi pokušati. Besplatno je, preuzmite je, ništa ne možete da izgubite, apsolutno ništa. Tako da vredi ovo preuzeti. Hvala na pažnji i čujemo se. Pozdrav!